This is Malulula Broadcasting Corporation. Inspired to inspire. Ngingathi nje ukuqanti imehlo madala ngibona ngani abanye sasonke lapha ngoMarch angaphambanisi. Yikho ke alamagama amaningi lamuhla. Engilakho kokuqala ukuthi ngizolincoma ngilibuka abantu beMalulula ngento elayenzayo lapha. Ukuvota kwenu elakwenzayo lapha ngizwe ukhansila ethi kaliwina. Iqiniso ukuthi abantu beMalulula la wina. Ukuwina kwenu akusamhlalisanga esihlalweni umpofu. Kodwa ukwenza umsebenzi lawenza lapha kwancedisa ukuthi ibandla lethu leZimbabwe African People's Union iZAPU ibe unumber 3 elizweni. Lamuhla sikhuluma amaphathi amathathu. Thina singu number 3. Kodwa sifuna ukusuka ku number 3 siye ku number bani? 1. Sisiku number 3 siye ku number bani? 1. Nini? Kathesi. Yikho ke maZAPU ngilibiza lonke ngithi maZAPU lapha ngoba nxa ubuye lapha usithi uvakatshile uzobona uzolunguza awulahlekanga usufikile ngekhaya. iZAPU likhaya lethu sonke. iZAPU kalikhethi umuntu. iZAPU kayibandlululi. iZAPU kayideleli. iZAPU ibiza wonke umuntu weZimbabwe ukuthi asondele eduze silungise lokho okonakeleyo. Sikukhangele sonke okonakeleyo kuleli lizwe. Njalo siyamazi umuntu owonileyo. Bayakhuluma abadala lapha ukuthi owonileyo ngubani. Asithanda izwe libulewe iZANU. Ilizwe loniwe iZANU. iZANU ifundise abantu ukuthi khona lo indebele, lo lishona, lo ngumsuthu, lo lizeZulu, lo litonga, lo livenda. iZANU kanti ke iZAPU yona yayithe sabantwana benhlabathi. iZAPU yayithe wonke umuntu uyalingana ngokwehlukana kwethu, ngobukhalanga bethu, ngobundebele, ngobuzeZulu, kodwa sinjani singabantu banye siyalingana. Team yabelungu abaBritish ukuthi divide and rule. Kuthiwa badabule phakathi ukuthi babuselula. Yikho kwenziwa iZANU. Okulokho lalamhla ilokho ikwenza. Osokumele lina maZAPU likuqede ngokubambana. Ngokubuthelelana sibe ndawonye sibe ekhaya. Angitsho labezwa abadala laba bayakhuluma ubabumba uyakhuluma ngokubambana lapha. Ubabumba yiwa lo magwegwe besincintisana. Bencisa ngama president eZAPU. Benqala umama Mpofu zamthola lapha kasabuya. Unga. Hawu sabona kawu. Zimbabwe. Ibusi. Yikho ke kanye umntana endoda bengamboni. Lalela kini khona apha. Lina yini elizazikhulula? Akula umuntu ozalikhulula, akula umuntu ozavela ezulwini, akula Jesu ozavela ezulwini ezolikhulula. Lina yini elizazikhulula ngokuqa. Uqalo uqatheke kakhulu. Yini elizazikhulula maZAPU. iZANU idilize ilizwe leli lenjongo. iZANU idilize ilizwe leli iqonde khona ukuthi yalidiliza. Ukwenzela ukuthi nalihlale likhala kuphela bona bebusa besiya phambili. Pho yiba bangalakha na ilizwe leli. iZANU ngalakha ilizwe leli. Hayi. iZANU kayisilwe ngalakha ilizwe leli. iZANU ichithe isizwe seZimbabwe abantwana bagcwele umhlaba wonke lo. Abantwana beZimbabwe bagcwele eSouth Africa, bagcwele eEurope, bagcwele eAsia, bagcwele kuze kube eAustralia ngale ekhwapheni lemhlaba ongaziwa khona. iZANU ke leyo. Sithike thina kathesi isikhathi senu sichayile maZAPU ukuthi likhiphe ububi. Ububi lobo lizabukhipha ngokuxa.
AmaZAPU ayenzile umsebenzi wawo bakhulula ilizwe lathathwa ngabomo umbuso wathathwa ngabomo ngamangisi banika izanu yikho lamhla lokho sihlupheka ikhulunyiwe imbali lapha ngathi lizwe imbali iZAPU lokhu isemzileni nalwana ukuthi abantu bekhululeke kuze kuphelele ukuthi du ukukhululeka isikhathi sithayile u2023 yiso isikhathi senu maZAPU kungexa u2023 lingangena ngembusweni sokuzaba nzima kakhulu ngamandla kodwa amandla asezandleni zenu zokukhuphisana amandla asezandleni zenu asekeleni ukwesaba esikufakwe igrawundi lezanu. This is Malulula Broadcasting Corporation. Inspired.